asa mangara de hita sok koni do salama rong marhusip na suhulay dual pargosi paridana susuk parlopan na tabo na nialapan botari na taruhan na nialapan manugot na taruhan botari tangan din na boto ujung na jari-jari 10 ben nama si gajah-gajani ala nek manotor mahami tu situan na toro parjolo mahami marsadabi jala marsadabi mahami tu sudah akaho parbalok jala alu-alu kau mara jalami pada muhauma godang mula-mula doh godang sopak-sopai oh mula-mula amang pardual pargosi kami bang kami asa mga lihat kami pinopar ni opunami opujo mala dua tarlobi pinopar na dua doon baik kauma godang lihat-lihati pardual pargosi asa sorono nomor husip johami dohot kami akan nomor haki nomor buru dohot na dua baik kau majo kodang musik
bersih nunga lihat kami nakaningan asal lihat panggabian parhoraso sudah kami pupar punabi kutuban dua tarlo biat to pupara di najoto atau ngasa tasipuli mah godakta pargosinami tinau manguat dio binatu panuhatan baik kauma godang sidio dio nasuk pasak baik kauma godang hasahat. Boru nama dua, bere ibe bere, do sima dua di boru. Asa tapa singkat tiki, isok maida. Dok kamu. Ini dalam sapar tongtongan. Isok kami dong boru murah, boru nama dua do sima dua di boru. Di baru dulu begitu. Tulang nabi. Opung si paramita tuli dala di belas saderion ta sinar homma na dua-duon martongan ni mangazana ilulun ni raja di ataran nabida yala saya yakin matok katikinan roh sinar matok panggabian di tangan nabi borumuna sinar matok panggabian sinar ma perhorasan namoraon don asak apa di kuliah ni Jatulango. Jadi ala di Batu Pahamudo Raja Nami songon dengan tadol litano masuk kok di langit. Bagi doahan mi majo tontor nami Raja Nami. Jadi aku pada nami. Baik majo di kami godak mula-mula las bodong ma do godak sampai. Mola tema yang pada nami satu lihat panggabian, lihat perhorasan. Kemudian ni tulang namion. Baik masuk di kami, godang lihat nas bisa memahami Raja Nami, laos masuk buat Tuhanmu. Sama dia bina gue terpatu pahami. Sama dalam ni sama Nami Tuhanmu ke Raja Nami. Malu ke holang tangan nomor soba dan sudah puluh di nanggoda tak satu kali dan sudah nangka bisi batu bau di parkirnya menurut nomor hula buru ala di batu bau susah dia. Jadi mengarani Mahmud Raja Nami, ya bu pada Nami, lama tu aku patuhi.
akka hula-hula muna. Saya si marana tuan marsikap mariamu katini. Silur mana pinamuga binayulam. Alani akka si matuari burdo yan ako namin. Nang Roma hami mana binabehamu. Baik kamu mah parmusik. Olah di ma di tangyang mulai na manabinabi hami rezanami ulala nok sahab mai mamiliti ki mahita. Boleh. Ini batutu dihamu ulah nami saluhun na sadia susungan dia be nabu terpatu pahami sama dalen ni sobat nami tu hamu mendapat tamu rezanami ba sidi mai na sobat bola-bola pengarahun na tu somni pe nabu terpatu pahami saya tu budak mah itu akan bikin roh pinasuna. Jadi tuh berison rezeki naik pesawat nami tupat alana turun batu hami main alai perumah hami do tupat nami pasal tahun tadi di mana pada zano. Kemudian terus asal ulu di hami mati itulah. Oh lama. Dia mau pada nami. Alanu somon paman dosolasi do soban nami di pasar tabi tu ulah nami pamari hami asahata do pelumu ma do sikutui Pergi ke Basai, ala ketong dia di kahai tason. Mulai pada dosli menak tuna hubari yang muhal susuta. Gambulan besiron nam. Di rumah ulau tong. Dilea dia muhang pau. Sude ko parang ni papa ulo. Si anak armain boru hela bahokku dohok nini dohok nono. Nunga gajang umuri papa ulo. Iboyna yang rumah untuk buat do yang sopo. Nunga gajang umuri papa ulo. Sa ugadang maumumu sulia kapuparana akan au poso asa ane sigit dua ma palinggoman ni sigoro tiba tahu si lo tua saluna mamu popare ni bapa ulo di baboro sa solo satu bateng di karas sa ano tapataru bapa ulo pingana persatu kinami sa mahika gabian gala ora tora so ni ma hala sa kami waliate maga puji magwata bugima mama ulo Upasat kami manortor do pasal tulus panyari. Tulang nami sianipar sial lupas litong potong do tulang rono nami. Sudah soy. Upasat di jauh-jauh muna mulai pernah kok ni mata nari nasubut ni mengatakas diberi kamu di pogunnya lamanon. Upasat kami nak kaning songo perjolo ulos sabut. Tu berenami dinarohami no yang kison marga siani bartulang muna sa lubas ito kutabagasan rap do tulakta tulang narowo muna kutasoy las rapat do hami do akapariba muna kaburu siani partison moay disialani akabere di buah-buah nami somon ulo serbang na ditonon niya kana tulang muna Sodom diberi kawan non Milena tipis dot habalna Risma hamuna anak ni berenamyo Risbur Parsago mama tubaho puana Parsago mama tubaho kubur jadi nya sabutulna nunga ulaw no mau diwulo ulaw no sada matunini sada matunono jadi nak kaning diompar di pakatata 22 maulos yang marga sianipan jala sifatu pon nami di bagasa sadarion 20 sadanai ma nalau pasaton nami hamuman no suat songanima ala takas do di buku dalamano nabor hatak lahu majumpangi tulang nami tulang muna tulang narobo tulakta tumarka hutasoy mungkin adong do sifatu pon di tangan dinasida na di patuban ni natulakta sifatu dinasida ulos serbat tuamu pasal kami pertiken tuamu na hula-hula nami hutasoy Malika kami malika ihambura jen pabor nami siapa modusan hadi kafe pulang robot kamu ulos serbat dua masa kami yang baru so kita kami terterami na jawa
biar. Nah di halapan manugot na di baula Botari. Nataka sumarguru doho na lau perguruan. Inazong-zong naik kami di son hula-hula si Anibar kasihan lupa si Dito. Baik damang mazomang godang mula-mula. Los pagodang mah di godang sopa-sopai. Marana kong titir ng Marlboro, tutik-titik kinanang raw di budian ni Lainamyon. Asa oras na ni mo na ni Basogit, ibas na ni Bangaratoan. Asa so nadokon ni na dua-dua mani kami angka na marhula-hula Marlboro. Asa mesita badua mani hasi holan ni Jog Manadoro. Debatara na martua, horas mahami di Barorok sa luhuna. Kaya naman patinang isalas pasatami, ulos panggabi. Tali kaya to sa hali.
itu ada nama dok. Tak sudah puluh ala sosak dia. Tak sudah ala sebenarnya anak kon na sosak dia. Ala ni pargus. Jada. Jada la songoni dok katula. Akara janami. Mo lo tuk sona ko pemu tuje. Nak tuja umamu. Marlabok puso mahamu. Isumma pasaton nami. Piso na gajak tuha mo katula. Tasongoni mapangiruan nami katula. Mau letuk pe dia la manong hami dia lo pe hamuna. Kompar dia datai. Nang nakok tuja buru hami rajani baru rurung. Manggabi pangora sama hami manggalubi na ulima ipangidwa mo ne. Wat, mulai ada matula. Ala Roma kami manut ba hulas kanan. Baik kamu mah musik nahum partusi.
bola naong bermusik tulang narobot jalamo kemana ukak kobung dalam azama toh dalam rumah jadi unak salah dah ihusip dihita siapa pariban no pariban jalo panorobina jalo malidi ya isong ni mana jangan nami mator nami pedamang mga kota kesehatan los paduma tu si tioi muna keluarga besar Siahan. Kami tulang hataman daw ini. Dia muna berenami ngarisot kami tulang. Usasoy cacumborok. Dia muna kaberenami. Yo di sini kamu ambur nami orang di Siahan. Tatangiyok na daw natin. Di sot kami ro di bat jauh jauh ni ambur nami on. Patuluo kalau niro nami. Di horong niro nami. Pasatong namin ng nagkamuna. Ulos na gadyang, ulos na rabu. Asa gadyang balik agabi, gadyang balik sa oras. Jadi terseorang na, ang maruna sa mga pagdating ni ulos ang kami. Sa planong ma, sisway di magkataw tayo ka na kabu. Tolo may pana. Walo siguro. Sada tu pagpapakwaran. Sada tu pasagoman ni Bapak Pujanana. Pasagoman ni Bapak Pusapun. Tunini, tunono, sa plonong ma, amang ulan noon, pasarong namin, ulos na gadyang, ulos na rambong muna. Gamit ko lang. Marong nila muna, las marong doon muna. Di pagdalan ulos yan noon, at ramo nga, marulong, asal na pala, sa mga naharong di ano. Gamit ko lang. Nandidikan sa hulog na. Diyan muna itong para ni amang puro namin, na puro namin. Iboto namin, yung kamera namin. Pampu namin, Suleiman keluarga besar. Siang do puro na. Isot, rodo kami tulang rodo muna. Hula-hula ni. Hula-hula muna. Marka 5 juta, kasihan onarungu si Mahuta. Gamit ko lang. Nakiningan polosian raja di Panguluan Pangkampasoy nunga di Ultopon nunga di Panonor ulos si Pasaton na tuhamu siya kami tulang roromo 5 juta 2 ma akabere sada maunan lo pasakoman tuhamu na bere nami nasaranari pasakoman maun tuhamu na ibe bere nami Nauli na tulangin. di bapak doa siya kami tulang Gamit tulang. 5 juta mau natema Di pagdador ni ulos ng kaning, nagkakasaraw kami. Jadi apa permisi kami? Nung nasokap ng mga siko, magnagampak kula ulos sa soy, dito ang mga dulang robot malita. Pasahatan ulos na gadyang. Bandang ma, godang mula-mula, asmayo mo juga masopa. Las bayi udah mama, godang lihat, las lihat tuh mami, pasahatan ulos na gadyang, ulos na rabu, pasahatan mama.
dia mau naberi nami. Do akapau pun beri me. Now do nini do nono. Tujuan ini biar kabere lah do biar kapau pun nami. Udah serbang na pasatan urus gajang. Las marwani badamuna. Las marwani sadimuna. Anggia matudolo na yon. Nila to hata siya kasala siroha. Do dia tagabi itu ama kapnaparni. Amang murnam yang sarmatong. Asa gajang bertagabi, gajang bertawaran bakar naro. Jadi pe permisi kami. Baik. Gale kami do tulang persimunai. Nangar beri. Yang mula hulu nami. Kita sulit. Dosa tamu na jogodan pasat tamu na do pinong nami. Oleh sapi tua. Tong pasat tamu senar tu. Bere muna ulos panyari dan ulos serbang. Ang iya matutu sa uninong namin. Gajang umur na jala torok pinapar na. Asa tiara matutupang ngabian. Tiara maparhorakan. Di jalur agak pinus dito di mo nagkatulang. Noaing petulang. Asa rohay na sopa tuhan muna. So nga dia benon. So panuhong nami. Puri mo na ilo. Olon nami. Dan sudah pulong ang satu gaya valia. Dan sudah pasado tulo-ulo iba. Nampe sepat kepau ni tangan na susadia. Asalas bisoten non hata orang nami songon jabar bona-bona manang bisa nagajang songon daw singol do jabar tulang roro nami 5 juta songon do siol kamuna katulang jadi permisi nami amin asalaw kami manong pahulo na nami do bani hulo na nami on ban mana lo ni arang-arang dari na bekamu gami
bisa nagajang tuha muna raja ni hula-hula namin. Holong doon sa rumah. O di isa niya na patubahami raja ni pamulong muna malkasyan. Molo tangyang nani tuhan tama na manggoy pasupasula sinoboti hani. Madu napatas na roho. Nung marunga-runga tangan namin. Bela nung malasaran mo rin namin yung kami namin. Ang dia matulong na yun. Bila tatak alas ni roho yamu. Doon nila koningin na doon marunong namin. Pakat totang. Dahil sure ya diri. Tu siya ang mga laka. Dahil tu siya ang dapat muli. Las maruan namin. Yung mga las maruan namin. Tapi di pasatamu son. Dahil sure kami. Ada di doon bagi semua pasatamu. Las maruan badan namin. Di ba? Sama-sama. Nung nga ni Basata magkarasiroa, jalan mo alas mo namin, bago nga mo at amin namin. Kaya nagkata magkarasiroa, tulong na rin doon muna. Diyan muna, kami rin namin ngayon namin. Di ba kasi tikyo, tanyang namin doon muna. Di ba doon yung burna yun? Doon namin doon kahatapas-paso. Ang diyan tulong na rin, dila kata kasi nasiroa. Kaba kapanta niya kapagkalibo. Kaba mo siyang kaulong nalingan. Sa lumuri, ipapo namin ng masyang nasiroa sa Nigarata. Sinipag sa tikyo. Mga ito nga rin lupi, ang kapinagparyang mo namin, nasa takas marasotan, dila kata ma, at kalasiroa tulong na rin. So kung nilokon na doon, tulong namin. Balgad siyang niluma, balgad siyang sabo. Nung nga gabi, hamur namin mga dua, doon na buron na, doon namin na gabi. Siyang gabi ang namin nagpodong. Matututo lang. Satu hatian. Lima bahasa tani, terus gajang baru tagari, gajang baru tahorat. Lima satu nantam. Las maruan ibadah muna, las maruan muna. Bersima. Gitu. Untuk itu. Anak masuk, las maruan anak ulah bermuru. Gajang mama, asal las maruan setuju. Horas patutugan na gadi. Itulah. Rajanya Bang Buru. Rono kami sedih. Dot ang diduri kami sebuah nasi. Berhiti-hiti di Parsarmaduon ni Abang Buru namin na bunso ng Saro Maduon. Rajanya Bang Buru. Las roha namin. Berhiti-hinauli ni papahina muna. Marhite dapat si kopon dapat nonehon ulaun ni Parsarmaduon ni Abang Boru nani. Di depan doanya kedua rajanya Abang Boru. Asa barita na pedang matutu toho may solota pulung dira. Dia barita di rajanya Abang Boru nami parhata karbarita may kam sahat rodi dia. Rajanya Abang Boru kalumobi di pinopar ni Abang Boru nami ng Sarmatuon. Begitu leku. Lagi kamu tuh kami sawati. Halo, Nay. Halo, suatu barangan atam, ade. Jadi lah sebarite ilo ni haroro nami. Rohami marhite di Parsarmatuon ni Abang Boru ng Sarmatuon. Las roha nami minaro buhi muna. Dan ngarong nomor merah dia, sidang 2 dia. Berarti gadus biru itu deh. Iya tuh lah. Alas sudah masih meraih nawarak bini deh. Dia lah berkai bini semua sidang dodak baru na berarti lu suruh kamu. Lah seperti itu rajanya Abang Boru. Kalau mobil di pinopar nih Abang Boru nami nang Sarong Maduon. Kalau kau sih orang nami. Sada mahamu song dayomuan. Marsedu mahamu di papaina. Jala terbaik mahamu dihata. Ahamai mukira molo udah Sarmatua mondon paunonehan molo subuidos roha alai molo buidos roha ini menit di jam atau poe dengan ulau alai la sumarite ido dihamona pinopar ni Abang Boru nami nang Sarmatuon sada mahamatong sung dayamuel unang 2 songo dayo tua
Sor pada kana matua di bolo ado ulo persar matuao bolo bamer di haudun hara zorma ita dasa pudi bereng sekido bereng sejodo bahasa ala dido kata na piloh na kana tutuai ilu masih ngotok muna tadu mo wena dilekku do diwotakku ate itu nanti saya anak-anakku kau udah pernah ke posoran sudah si kokwe suatu perubahan anak karena kabiaya dia itu bahasa itu Tuhan ini masuk ke posisi asal barotak yang dot madong atas di bawah las maritiro patu pahami lo marite urus si Ganjang Rabu Raja Mangkoro di Patohamuna baritai melalui telepon obat mak urus panggabe obat do abang boru songonna adong di bahasa pikiranku kenapa jadi 4 sapala tolu sapala 5 sapala 7 patanggo nabugo jalata kasura ngai dari hamu satu badulu molo mangoli anak nakai galo ulus bogo 7 5 10 sada 10 7 alala sebagai itu syukur hanami puasa noang di pagi orang jadi kurunan nyon obat aturan yang mbak dak tulu dan mbak dak 5 badak 7 gacil do alai berhiti posroha tuk penupan na guru di pagi rohamu ulus sinagogo pon ba bata-bata ba jauh kapaso-paso berhiti tanyang dak kahuda-huda katulak pate jadi sekali mati oh no tohoro ni rokon tulang oh lawang puru layaran tano na nabu game asa bangula bangula toho mai ipasai duhut pasu-pasu di tulang hula di binokpan ni awang guru na sarumatuaon suara barat tombar sudut-sudut game mati do asa belgala batu di rumah bulu nama batu di sobo rumah gabi awang guru na binok sarumatuaon sayung gabi amah watong bilo pernah angka tahu poso asa doh gadupang baik betul berido putani pasar hati itu betul dorbo nang bahon dapur puhasian kairi pahoku sahat matong tu nabar nini sahat matong tu nabak morong asa arti ama monani ari si bahasa ada monani muda disudi nasinak kabar mona saya sau mayotong toho mai ini baik Tuhan jadi buha akidoli yang mengurun nong tanggung murna bila Tuhan ma akas siroka nagabe siroka nasa matua tujulan yaron ikudian yamang koron somonino tung tu pinoparnya mangkoron namion kami pemar pertanyaan ma Tuhan kami dia tujulan yaron di dia pehamu mangula dapat nak kanaudi dapat papagan naloma kami dia tujulan yaron boy kamu ra udur dolo tak udur uduruan terlalu mobil di ini yang mengguru na berjual asatong adong do di bawah kami terus panggabi 5 nakin di Rohata 4 kali sama 5 tuh kamu mengguru nami nasa boy anon atur kamu sama dia di tersahat na di kami mga penulusi jadi sama natami na tutua madohonon nami di patikon ujung dulu di tapian manang nahudia pe mga laka pinopornya mangburon usima dapat apa saja Ganjang Rabu ulus na gula mangulusi dagingmu yang go mangulusi partudyo muna amanta na martua de batalo di bagasan ni adong go patu pahami opat ulus sada menos pasaron nami tuhamuna iboto nami do lain na padua pasaton nami susude habuak kay bederenan tubuni botonan napatulus sada tuhabu na marhamarangi lainan napaupatos sada tu ibotoni lainan alai molutupe mana songo dia na dua nain non ba ato hamu madisi alai yang guna dua non pasaton nami matuhamu lainami dohot sada nari tu ibederenan asa sama solu sa ubotia sa ulau tadi bagasa tikyong nang rohami sudah nasa ula-ula na poso do kami ula-ula muna marga putar-putar
tapataran mo na amang buruon. Tuwing hanap persatokin angin, sa luma ita na tininggalona, sama tupang gabian, sama ita ng tupar horasa. So ni mata siya Sumahamu, marhiti sa hula-hula, siya naman talibata, dukupitahaman ng kota, Roma huwang anak ate sa Roma. Pak Derame, Gabi apa? abang patara kerumurun di dapat napotan. Partarias namano, partagarik paru dengone. Dan korhak bahami abang, lao pasahaton ulus paggabi. Kiyak barhikan yang nami, saat bergabi saat berika horas tupau nama sahabat tuan ibatan. Di pinopan ni abang boru nami na usar batuan. Baik abang tahu partisi. Terbaik. Jadi Sony Marajan ang puro, nabot na pagpahami, ulos paggabi. Dito pa nagkanabatua, asa titilo na tinopa ko tang binula karapuna. Sony Bekarajan ang puro, nabot na pagpahami, ulos paggabi. Ipinokar ni ang puro na nagsarmatua. Di ba tama naman ko ipasok na? Kuha ka ang puro, matuhugin sa karina. Sila nang malak ka mahamit eh, kuha yun ang puro. Wala na matula. Matula. Gabi. Puro kami manopang-paham. Alay. Kung sa dia, pinasadya na upagpahanin at katulang. Laman na bukuso mahamot, laso maruhan ibadan, laso maruhan ito.
Gala ulos na pinasamu pinain. Kami terlebih tu anak ni Bapak udah kon. Hasil marwan Tuhan. Tuhan tama manggu ki pasu-pasu na. Pero kung nagduwa-duwa, ilo yung napinggap puti, ligado pinggap pasu. Ang atali madama naman na ini, jala na pasato pasu-pasu. Las soto ano jabar mo pasato namin, ihamu ula-ula namin, si Bolong, si Tangkang, doho putar-putar. Di mala reza namin. Gabi, puro gabi. Yamu baru sing namin. Ala, lau mahami, ano-ano human yung ula-ula namin. Si Bolong, si Tangkang, doho putar-putar. Baik kamu mah musik nau partisipasi. Rohamu bangga putokan di hutun Karaka di ewing-ewing sir do kawang buru ila kamu jadi tangan kami mar bunga-bunga do bandung atewi raja nawang buru di depan negara batua dikirim na sinaleyang tiga seperti tiga babora mahu jalan gabia tong mamatong di pasu Tuhan asa bagas di subur tukajang madu tukai di bordar di leo di mata mandi mungkin ternyumur dohot torok ni pinopar asa toki na di kesibahut tabuan do pora-pora manumpak patuatan na basay di hamuna sadhuna pinopar ng buru ng sarmatuaw toktong mamatong di pasu Tuhan asa bago do na berhakto dulu do kemardobian horas mahami raja ni mamburu na Pajaro juga bina mahamu raja ni mamburu nabi na mga leon wahita karwana para sinuli bahu juga yang buru perjabaran no pasatan di kamu sudah udah nami si Bolong si Tangkang do putar-putar marlabo puso mo amu ino pinatolak mani ang kerajaan ini jadi udah dijalak pulang pusuki dari ini lo si tijo para pak do para tapan
Banda bang kudak studio untuk kesehatan, asal udah kami tuh udah 2 orang.